Huwei ni ki Dr. Rangba jongka Shillong Civil Hospital u Dr. Andreas Takar. Ubade pe ya ka COVID unit jongka ni ka hospital mentakas ni ula batai da ka boong. Baka jingyo yuk nyang jingpang COVID-19 kam pao marmar. Bat ka shimpor ka tu kanisngi hadin bola karoy hakamet jong ubrio. Haka jing ay jing kren habaya de baru kenyang jingpang COVID-19 bala penlong ha civil unit. Ula ong ula yuthu bawala ubrio udan ka jingya de but ula yo yuk nyang jingpang. Ki ap sa kombasans ni baki dak kishin kisdang ban pa ha uni ubayo ya ka jingpang. Kalau kari rukong kano uknyang urung hakamet jong fi. Menta shubu fi kumyashong kai bat ubrio balong positif fi shong parak kat saminen. Kamut uknyang ula ban rungbun hakamet jong fi. Ma dari shubu fi shong kren tang ubrio balong positif tang kandiat. Maybe we are ni si sepat tali kyang kering jong fi ke pat thaju kang. Reginda kini kila arung parak hakamet. Mau ki sedang ban kharin. Kisang ban kha ni yang replication mo kinrung ha cells kan replicate ang to badang to kin mi biang da kira ha khun to kin mi biang la ki cells spread ki brio te ka shong ha kane lada ka viral load yung ka duna lada ni test ru kala benempat to mo ndai lada ki lada ka viral load pada kala bun mo subu la 25,000 copies or more. Dan ada kilabun nak ni kerkom dan ada nitas ni lawan yo positif. Mau tika kini bedang kam ada ka viral takadang balai menta subu ni yakini contacts nitas hadin sansni. Meta ubri you can do very positive case nitas no next day. Nite bakan kan pau negatif. Mau tika ik bangi jawab kadai bangitas hadin sansni ba ulai kendo bat positive case. Lani ulah long high risk nitas kini high risk hadin sansni. Setang ada ki develop symptoms, ki sedang sakit kemut, ki sedang sendirian, ki sedang shit, sedang jerhok, dan ki sedang mencita madu musim dan nitas macam apa sendiri. Saya kata ni. Fika ni ketika kalau kum katuka bangiyo mensyuahi mo ki dawai yada, pengkema pengidang niyo ki smallpox niyo ki itu ka BCG niyo pengidang pulih. Te kini ketika kalau ki lat ban yada jadi jumpa. Te akan ni kasin kini ketika hawat kelawan mentah bat ni pensulur hi kat bala ki brio bakin ai tika. Ki asa ki ganodi ki field workers ki le kat bala ban konvensi ki brio wan ngir ha po hospital ni le ban konvensi ki brio bakin ai ketika. Nomor kai ka bang yu bat hadu mentah hiru ki bala ai hi ketika khamtam ni kitu ki bala ai ka second dose ki bala complete ki dose kadon ke dingnya dah. Hawat kila ban yok covid, mau kidung yok covid la ki etika. Andai katuka jumjur jo ke jingpang. Mau ke jumjur jo ke jingpang hadu bikin poisa ICU ni hospital ka khamduna. Mau ngila don wat ki staff dungin ki bayo covid positif, ndai ki ba pendek ki vaksin ni i ba kim dong kam menontra hospital. Mau sutri dah yang kila jam. Mau the hawat don kindian ngot ki bayo atang ka first dose ki bukti ki dang yo hi ke jingpang tang ba katuka severity la ni ka jujur ke Jepang hadu ban poisa ICU hadu ban habu ventilation ka duna. Namang kamdan kana bantuan ada kidan kawi ki Jepang kemudian diabetes hypertension andre kana kaduna ba. Bakai ke bangi iya kini kendiat sengi ke bon kini ki bayam. Mo namanga pet bahai ki bayam hangni bon ki bayam hangni ki de ki bampat artika. Mo bon ki de ki bampat artika non vaccinated ni atho hin ma pa badia non vaccinated. Te kai kan bangan penslur ki padba kade WhatsApp ini fake news kata ngira etika ning nimpat yo ie ki pakai sistem adin ba etika tang bak sulong wat etika pa bak hisit ni future ho ada fisogo fidan jimpang wat ketika mau kitu ki badon BPA consult saya ki doktor jofi di lepau dawai BP sebab penuan etika bak sa ketika. Oh, ndai tang ba fidan ki wedding pang umlong ban etika ni kham kia dai tang ha ki ki bri ki balong allergic mo ki bri ki balong allergic ki bri ki ba no ka ki bala don kat ka bala ban nang tali ka senam apa men te kum ye ki tu ni kham kia lani ni pensange sa ki dawai ki bi ni ai ketika ni sabateng ni ki dawai ya tharai kini ni badan kanun wedding pang ni kendu kinu doktor ki batai ki kanu ka man etika but kipada pada kibam dan kanu-kanu ngan pensulur ai ketika kakum bangi ihi ke rabha bat kapelaj ihi na ketemu hospital nimpat tip kanu teliki wave kinwan metangi dan nak second wave metai wan third wave sakat no teliki wave kinwan nimtip
Mo, te Henry ka niyo ikini ka kabung at dengan episode baru aku pendak banai ikini ketika. Shushu nakaliang ji Dr. Simar benyang ilai itu, balak ban IT kai gitu kindong pang, ha ka ba ka jing pang kala bat slam neki. Ila ong kani kalong kat kum ka jing yo jing tip neki start ka kot ka kya bala ai ka sarkar India. Ni ka contraindication berkata ka bangimti ban ai or magamdi ban ai hi lada sukhen thi yo ka vaccine ha ka se ka ban ko thì yo kata ka anaphylactic shock bang yo mo thì brisu lani thì kan heaven san ka BP ye kadang reaction bunta na ngem ju asu ka second dose mo ta kawai pat hadu menta ya ki ba armet empat an namar ba kepat ka jing ki ham study ha kini ki ba armet kan ai ka injection kawai pat ngila ban ai with precaution ni op nak hareng mot ya pet ha ya gitu ki beri ki badan ha badan kum ki badan bleeding tendency akan bleed akan no po place now akan no po ngilapat ai re ya pet ha ke yakin te wat ki beri menta ki besitong jur kum kini ki chronic kidney disease kini ki dialysis itu ki bapang cancer ki bapang sibun ki jingpang dek ngilapan ai ngidi ban ai ki tole hantam kenapa kan ya daya ki bahkan nomlong kan akan Jepang kan ban neki namakan kam trai bahaya kini kiba hamdan ke Jepang hakamet teh ban ye kita kibrio kiba kam klan kam sat mo dia kini rumi ada ni kumanga ngati dialysis ni encourage bet ye kini kibrio ni pernah seluruh bet bikin wan chaprang bikin ai tibun lagi patient jangi wala dialysis pun kira aja ke injection tane kibrio kiba ye fu hi majority na ki brio ki bawan ki se ethu ngidan kane jing pang long ne em ban an ngidan ke jing shet e te ngila batai ki la kiru ki to ki asha ne ki badan hang tu ne ki ANM ne ki se fu ne ki doctors kin sa fu ne ni kin awang long ne ban an ngila ban batai ki kun no bade ban ai ne bam de ban ai te kim ju da kham ai kumar hi bakling mo so kin aro kin ay kin phone chai ni long ne ban ai ne ki baklan basat wala ki badan Jepang ngong PM kum ki chronic disease ang ihaban na ki sister jangi ki bade ilongi ni la dan la kajong ka vaccination drive na kani ni kali shop di dawai ayu hidan di shit ne hidan kunta te ani mentala ki la bu pe ki poster mo ki ba kan nama kan so nama tang ko jenjang la bun brio palat bro mo te na takadawi kini ni kali shwa bun la kidan jing shit makano any acute problem makano ko ba haka to kapor pidang dan jing shit ne jing jar ho ne phimla ba ai ni pensangi shwa hadu ndaklan ni la dagi ai hadin kalai benai de kan kham ba lo ka kum ka jing ka wat kini ki start mo na central hi kila pha hi da ka ayu kakai pot yang iban iban ai din live nine ma ki lap ba ladang ai hadian kan ni ka live nine ni kan khambha ke kan ka means kata ka no means kejingele akamet kan kham kran gitu ki antibodies kan kila form kan kham ayut ke kata 3 months mo dekat kan ni ka ai information na po na do central government te ngiap follow ya ka rules pura ai ki mo dekat pun ka study jangki immunogenicity is better then your response will be better after 3 months